मसीगी इरांग से कानब सुम लौदना ममिंग बौ तारम दो मी मैम ने हेरो हेरो पतांग पतांग उखलइनेब कनाना नो बसी इरांग से बेनिफिट तौदोइसे अदुना हाउस इरांग से लोइसले नाइजे लोइसलनिंग से कनानोब लोइसलनिंग से कनानोब मसी फजन खंगमिनसे अखोइ सिदे अखोइ करी बेनिफिट फाइगे 2024-25 की बजेट सेशन सी अरोइब नुमिनी होजी अखोइगी द मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 5 बिल 2024 बिल नंबर 12 of 2024 सी मचे तुम नाके मनुंगदा सोइदना तुम पास तौरनी पास तौर मतुंगदा दी अखोइ नांगै नैनग्रिबा ओपोजिशन के एमएलए सिंग पिरकबा कन्मोशन सिंह रूलिंग दगी पिरकबा सेशन ऑब्जर्वेशन मैम दो मैम नैनगिबा मैम पास तौर सिंग तो सी मतुंगदा फुल बजेट से पास तौर लौदना पैसा सिनब यादोइनी अदुना आइसु सर मैम नांगै आइगी कोलिक और मेरेबल एमएलए सिंह नांग सिंह तो हंजनजदबीदा कोई खितंग लेबाक की इंटरेस्ट अखोइगी बजेट से पास तौरिंगा दा वफम अमनि नंग थमजगे सर सर हान बरे डिमांड नंबर 7 सर होम गिसे वाइदगिसु मरु ओइ भाई तारे मसदे दाइसु आइगो वफम खितंग फोमदोके सर सर अखोइगी ऑपोजिशन की एमएलए सिंह यामना तोान तोानबा लेबाक की इंटरेस्ट फनिंगबदगी दे लेरंबा वखलोन मैम फोंदोकपिग्रे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस मैम सिंदोक्रे सर सर सिदैदा आइना कनोमतंग हाउस की पुनिंग सिंजिंजगे लोने आइना मणिपुर प्रजादा वहुम खितंगसु अखोइ हुजिकी मतांगसिदसु खितंग थमजगे सर सर मे की तारीख 3 दगी थोकिब इरांगसे सर नुमितुदगी मी खरा नेता हौनरगा थोकिबा ओइरोइ नत्ते हैबसे मिपुम खुदिमन रोइन खंगे सर यामना प्री प्लान तौबा ममांगदगी लिसांग सिना तरप प्लान अमा सोइदन ओइगे ताबनी खैगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु खै खितंग फदोबा फना खल्लुबा हाइबा तारे रैली मा चप्प मतमदा कैसु यामना थोइद्रा खै पुनमक अदम अमत ओइबि वाखलोम द खल्लगा मदो ऑलरेडी ऑनरेबल सीएम नसु कन्फेस तौग्रे खल्लु भाई तारे तौबदबु खै थोनिंगदबा मयाम अम थोले हुजे आइना थमजनिंग सर कोई पॉइंट से लाक्तिंगा सिदा मे की तारीख 3 की ममांगदा लेरंबा फिबम ngasi अगस्त की तारीख 23 योरबा फिबम अनि समद नैना से मे की तारीख 3 की ममांगदा मणिपुर लेरिबा प्रजा की 90% ना बीजेपी अमसुंग मागे समिनबा एनडी की कनो सिंगसिदा फुल कॉन्फिडेंस ले अखोय अदुम थाजै यूनियन अखोय की सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर की मागी लिसिंग मखादा अखोय पार्टी की सीएम ऑनरेबल अखोय मिंग पंजरबरा श्री बिरेन्ना लेबाक्सी की अफो मयाम म तौर अदुम लाए अदुना मसीगी सी थुगाइनबा होनबदा कंस्पिरेसी अचौ अमा लेगिब्राइसे आई चिंगनदबा ngamti ngasi irang sigi matungda NDA की गवर्नमेंट मणिपुर के गवर्नमेंट सिना अखोय बेनिफिट करी फंगी के आई प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी चैबा अमित शाह जी चैबा आई सीएम श्री बीरेंद्र चैबा पार्टी की प्रेसिडेंट चैबा पार्टी कानादबा ngатने बखोय लेसी कनाना बेनिफिट फंगी अखोय ओपोनेंट मतममदा हिंगरोइद्रायना खलंबा ओपोनेंट सिंगी मरु हुले अखोरसु कानादबा अखोरसु मांगजबा आइगी सेमबसु चैबा अखोयगी प्राइम मिनिस्टर चैबा अदुगी इरांगसे अखोयना कमाय सांगथानिंगदोइनो मसीगी इरांगसे कानब सुम लौदना ममिंग बौ तारम दो मी मैम ने हेरो हेरो पतांग पतांग उखलइनेब कनाना नो बसी इरांगसे बेनिफिट तौदोइसे अदुना हाउस इरांगसे लोइसले नाइजे लोइसलनिंग से कनानोब लोइसलनिंग से कनानोब मसी फजन खंगमिनसे अखोय सिदे अखोय करी बेनिफिट फाइगे अखोयदा चैबा ngang ngatani मसीदगी इरांगसदगी सागर किसने कनानो हेरो ऑन किसने कनानो मसीद तुम खंगना से लेबाक निंग साबा लेबाक के अफब सारगा डिविसिव पॉलिसी तौदना टोकाई टोकाई ग्रुप तगी कम्युनल पॉलिटिक्स तौरगा
political sagana bo honra ko mayam tholok pa dai ni ba ko sum irang tholai si yam deep rooted conspiracy hai tare aduna akoi tamna dum honorable shem na sai bi gre tam irang se hanjalak na ba ko onari khotsu handar ei hana len ba dire ko yam handare hoi pura phatti pura phai hebdi ko su yati adu matam na dum porakani akoi na aina chira thamjani se akoi hujikti BJP Congress adagi NPP yam loi kauthunarga in the interest of the state akoi si laibak si kanji maitai kan ba kuki kan ba naga kan ba to manipur kan se ba phirep se somda chala kan akoi manipur so ena kan gani aina nga house ta ngasi phajabu bai waraga mayam ra public ta hummaga ai vote bank sagat rom da so khal lai raga di akoi kano se suloi loi ba nai roi aduna akoi punamak sina hojik lai ri ba tangkak se house the from MLA singha natana lady par praja CSO karke me am lady sing se masi pulap punmin na bom rakale mayam na phame irang sa heng to loi pame koi ngasi MLA me am sine ko house ta pulla heng irang si lo sala sina ko loi soi tong naraga resol solar no ala irang phagadra phagadau na te aduna koi si yamna khantana koina deep rooted conspiracy yamga loina dana phumom sing de handong na horak panina akoi tasu awa ba le se koi ai samak masigi peace program ra ko jam kana honorable CM de mateng pangjarim akoi khange aduna masi akoina matam khara khangmi na mathau tai automatically akoi dum lakani nonglai nuksit leiba amam ba hingse nongalaga nungsa saba angan ba numen murak tana prajada loi lai madugi do soidana lakane se akoi honorable leader of the house ki sing makhada honorable prime minister amasung home minister makhada amagi advice akoi pangthoi masima soi lakane si mai akoi aigi mayam thamjadri ga de masima akoi thamjage adu sir akoi na hujik si ne ningai ori sir akoi gi home wisda dum mayam na yam kanna adum haibi ko relief kem da du wale ada wale mayam haibi government si kaino constitution na adum mayam na sum ngangpi ida aga south de member sina ko constitution na haiba constitution haiba am panbi akoi sida leiriba aga south de leiriba MLA mayam sa koi roi responsible natraba ruling the phamba minister oiba singa tagi responsible lab akoi ekha isa gi daite lopham thok tabra akoi gi thamai banda organization anina relief camp ahum hange tak na ama tak don ani adum phajana tawi khali ai sumrang ta visit tawi any moina lakpa singsi ai problem lep so honorable CM thai matam da within one day dum loima dum bakhat fire adagi sidana tay dum honorable education minister su ai sim hai matam masam chauna dum mateng pangbire any lakpa khop matam da koi gi class 8 ki level ki mathak singsi kama uniform mase immediately su tawge ai mang director hai bi dana khot bi dana mayam taw hetar khwai lebe darka leidi irang sidagi political benefit launa ba hona bagi mohta irang se kamaina solve taw sige masida aina kari pangsen ba yabage se house le ba khudimak arugo manipur praja khudimon madu khallab kanda da khu irang se loiba ngamni irang sidai da ijati nuksiba saba community manuksiba saraga politics taw le irang su loi who comes in mase masi toba matamda akoi masen nuksina base manipur ga pam sakta mai se kaino maitai su naga su kuki su maitai muslim su punamak se thadou le ma le paite bai fai pulamak se pulaka na manipur ga apun ba saktam ne manipur ga apun saktam gi nama da akoi na communal oiba politics saga le ga di manipur apun ba saktam loi akoi na pamisidi akoi ste lai riba community khodem ki harmony sine ba geographical boundary kai draga akoi ste lai riba jati me amne thangsna le di adu oiroi yes mayam na pamin hayeng par army thasalo control tower bhaibine akoi gi honorable prime minister honorable home minister akoi honorable chief minister gi wakalona nampu sasan nataba
ngasi curfew klam tar ko mayam se phutek pa nataba ima ben man chang tab wakhal taminaraga warsuana masleida ingna thamoiste sengna madu shanti porpoto de akhoi na ngasi nampu da charak tar pugriba akhoi gi adu ma shanti duri nimini lo am hogal kani adu ni aina hujik thamjaning se aduna relief camp gi sidi aina dum khanjabada akhoi na thengnari ba pochi kasu thamai ban gi relief camp ri am phajan yeng jani kanu der khurai dri yeng chalo e beleram moi akhoi na haiba ba akhoi volunteer sing phajan dedicate tawi takki akhoi gi school gaba angang sing si secondary tamiba mayam si sisire tambe yawi boton sa ta boyawi thamai ban gi chappa chatoksin loktab se takki volunteer sing sina I ruk so mo wairaga loi mak su drop taw amuk pick up taw yang phajana organize taw khoi keno sing se adagi tak do gre taw sing je nung daw ram se volunteer sing sina akhoi moi sacrifice taw raga angang sing je pung mari dagi pung 8 fu oi khaidok na ga tuition nam tampi sumai taw dana house de leriba mayam sina daite lowi raga hena daite lo akhoi na miyam gi mihut order ni na aduga blame game to oga ai responsibility masi lere haragati inmate sing se masigi awaba se tangkha hena fani yes akhoi government ni akhoi hena chawa thodang logani madugi loraka do bre tobom thokpa khoi tawri mafom na matam na dum reality dum khangakani asumba haibido karino da khoi dum suyo suyo dan khangakani aduna hujik maslai da lady sing se kamain toroga fani kari ne hena toroga fani masi mam si ram takwi khoi dum maximum pain ba yaba inmate sing sige dum yengsel lebe se masai isana dum sapsan thase aduna atei sing dasu ai honorable colleague MLS appeal to jarabada tawde habinate hena tawi aingon de hena daita loba am su yawri eta horok padi cha am leba ai ge relief ken ohum gotani tara mu ge lebo constituency ma'am yawri am wana ba hai tare ko ma'am su loi daita lonari bine duna daite lonri se sider kari pangjan bai age haibo mapan dagi politician am laga sidar laga maduri da kamin namge photo loka you are doing nothing and allow mudun tab kai bau tau them tab laga ko ni sima tok salame ko ni sim pangjalame do adu erga di I am thagat chani adun I humbly I appeal to jiri honorable colleague MLA Singh mayam both ruling and opposition masigi akhoi laiba IDP internet displaced person sing sida politics to biu makoi gi puning da phadabiba makoi bu encourage to biba makoi da muta khoi lairi se masi lephan mase masi lepak anda akhoi gi shanti purakwi yam chawba khumthang oigen adu amasu ngan kanu gi den chadi akhoi de su hena khangba hibo amamsu laibiri mayam ama politics ki field la koi de yam mamang da taramaba constitution da yam na khangaba ma koni sum khajab nahan gi sum kanu ni phongdok ta ba ya thawai tar house member or bunin last Friday is the Friday cutting the private member resolution se move to ya bani move to itu honorable prime minister unabagi house resolution low si habisi koi president am yeng si lisang china koi manipur legislative assembly lo hodro ko degi india ki prime minister unasi haisibu house resolution low gadra masi house resolution lo prime minister unasi si president oi legi ga na koi house lai riba members singi honorable speaker ki dignity sine kai sakhi no tauba ya da bai na ma leibam thu e aduna budget session se kai no ai riba topic khuding mak se ngang bada ngang harabane opposition se cut motion se da ang hangning bangango apawa poktak su pipiro akoina soibisu karino loi hayo na budget session nai na ba ya ba nai na rabne calling attention me amam pukal halabani asuki matak makhal loi pira bane sina tabida atopa hena phaba internet research person je sugum ba tawraga di house na resolution na lawraga di akoi hena phaba oigani shanti se porokna ba hona bada akoi me am se sugum ba resolution ma law sina adon da private member resolution to pira magadi am phagada bhai tare aduna
Laibaki Lusing Mama Unasi Haibagi House Labor Koi Mams in the private resolution low to the Haying Kanago Womana Koi House Labor City Koi recorded Nathan history the Lehudo in Yadu Daddy. Akoi Levi Mamsi dignity. So it in a mangan and I really appreciate Honorable Speaker decision though Madugi resolution to Tahun give the Vese Akoi Mam is it can be beginning with the Honorable Speaker Wayne Tagachari. Honorable Sir Aduga Amuksu Akoi Yamna Kanogi walk from the Nate, Wait Nang, but the Carita tone the Kari Kanaki poem from Nate. Honorable Reserve House, Honorable Siemna, social media, high people. My house, I thought was a pate, but then a word, a marketing Hanjan give a gun, Adu give up from the money. Social media, Sinasu, Iran say, Hena Sandohaning I must away. Aram Papa, Hajanba, Massimiam said, Yarik, a quite a palm with Posicarino. Laibaxi das Hanti, Puranaba, Hanzel Hakna, Pohona Badura, some canal labor. Canada benefit of game. Masi Iran says some Toga, my tain, a canary, Nagana, Kana cooking upon my tain, Canana Canary, a Coloma Canadra, Natravo. Are they honorable CM the Honas, a little punction by Mota, Kariam Katina, Gamor, Istigato, Madu Potan, but Manotova, Apopoto was a put up on Tona. Sugumba say, my arm that Manipugi, Brazil Kurimukta, Maroina, social media occupied in the Tobidanaba. A quick Kudim acquired the Calebs, a quick Tungish roll, Carol Mayam say. She gave Pona Bonitari Manipur Santi Lord Propipe say, must quite the Caleb upon them. Other a quick Kudimana Karim Katanaba community, Amana community, move Karim Katanaba. And they give Amana Uchina Sumo Homes in Lagadi, Sum Santi was away. I don't a quick Kudimaki duty say, a quick Santi Porpani say, Masi a Manipur labor Pazak with Apple Tozake Hena Maruina Santi Pornoki Lambiema I motation high Tamjarabada. I see a house today like Pigidraba Karigumba Wakal Kalembe, Porku Pressure Mayam Rembe. Honorable MLA Tara Absensum Oidana licensing, Mowing Mata, I can put the Campanjero. Makoina so Kogi Manipurgi upon Basaktam, say a quick knock pocket to lip in a lot of woman Iran's 90% funding concede. A quick was in my arm and Nunangs in Manipur upon Buktam, say, I get a Iran name, don't resist. I don't know. A quick Punamak say Manipur, Hogibaka, like Octonaga. We'll fight as one, we'll live together. See Wakal, say Laga, a quick Manipur integrity, say Punanga, when the Wakal say, Masiak like Matamda, 90% of the conflict will be over. Aduna conflict selo hen ba mayam drakale ar masimasu lebaki lusing ba moina honorable collection da soina appeal tawjari Manipur ki interest ta aing sa haijabato maite ki interest ku ki interest naga ki maite bang tokse Manipur ki interest khanje Manipur kai dra man khanje Manipur ki interest khala kanda history de la iba tungna laising sa koi khamri yes narco terrorists we have to fight but not one community. A quick go in the sense of war on drugs, not one or war on any community. Any community wars and like a quick drug city, Nasisu, Mamang the honorable Siemna Torge, Togide, Aishu. A quick rulingi, a moina, a quick party, MLA moina. Nah, they fight or is in a season token, Tungusum token. Akoigi ifurup kandabayate, Koitung, Horrible Banharon Sinkandayati, Isasing Kandayati, Inausing Kandabayati. Sidi Lisangs in any force like that to Akoigi Ladyba, BJP Lunar Party Mamgi, Ladyba, MLA, Ina Balidan, Tautasu will fight against drugs, Masida Quick sling drop from them. Masidi Sudok to a Aduna of home money, Drakta. Fight over the community, and give me a money. My day shouldn't be an invitation as a good pie. Nagasan as a pie. I don't really have Peter. BJP ally Mamga and their partner Mam Sansa war on drugs here. Communal line, the Puto, Peter Nabib say, a house that are a pill toxity. I don't Lana Sandu with them.
लाना लाना चक्र का आई पॉलिटिकल मेरेज लव आई पार्टी से मु तोरे सीदोरे अरु तारी करी दे एडवांटेज लव का कोई से पार्टी से ngaugen atom da chakra ga di history na ngak piro इतिहास तो लोई खंगा कनी मतम मता इतिहास तो ले हुदोइनी प्रजा में हम अपुंगम दरते नोंगमदि यस मतम खरी को नदि मिनम याय मतम खरदि उच्चारगा कोई मिनम बटबु मिनम बस याम सांग चलोय था मंगा रा फाबा चाही अनि दा फाबा मिनम बा चाही हुम दा फाम मिनम बा हुसि लेरि उच्चारि सिंजे लोइन खंगा कने who is gaining from this conflict ऐसे अखोई सिदर नहीं न से conflict से कना अनु gain तौगरि से ममिंग तारम द्रव में आम हेरो अंक कर नत्रो अदुना सिदा तुम नहीं नसे अना कोई पुनिंग फादसी अदुगा अखोई गिदिंग साइसन हाई जगरे ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना वार ऑन ड्रग्स तौबदा वार ऑन एनी कम्युनिटी नि संदोपै पोचे मसिम तोकपिरगा शांति की पुरकपसे सोंदा चंगसन नबाइना हाउस सिदा हेना पुनिंग चंगसन हनजनिंगी लोइना लोइना ना सोशल मीडिया दा लाना संदोपसिंग से सिम तोकपिबा अदुगा अखोई आगा साउथ से लेबिरिबा बोर्ड रोलिंग एंड ऑपोजिशन मयाम लोइना लेबिरिबा सीएसओ मयाम सिना इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग के आईडीपी की अवाबा तारबसिंग से गो मैंने तोरकनी न गायमत इसा इसाना आई इरे चानी आई फुरुनी आई सिलिनाउ ngатनी हनने संगल लगा योखल मतम से शांति से 90% लाखनी से मन थमजगे सर सारा दुगा मना डिमांड नंबर 48 रेप एंड डिजास्टर की सर मसी अदुम हंदकी इचाउ थोपा अदरकी हेलस्टॉर्म लेन ताव मैम लाखिबस मैम गोमिना मैम पैकेट पे सर दु मसी कोई की आई केंद्र थांगबन की सिसु वार्ड नंबर 25 से एक्ट याम तेन थुंगरबनी सर अदुना अदगी कोई की दिन सिसु दुम पेनाम हो यावरसी फेस तौर का तो बोरमदी है सर अदुना मसी अखोई की सिंसी रिलीफ सिंग से हम कन्ना फंगबा की पोचे थरक से उदब सा मसी म खितंग मेंशन बियु अखोई कनोना दी अखोई की डीएम कैंपस ता लेरिबा खोयाथोंगी मचंग लेसे पुलब से कोई रिलीफ केम हम हांगजे डीएम कॉलेज मनुंगदा अदोरी डिसीजन लागा चाना थंगब मयाम रि थाबि रे आइसु याम नुंगाइजे अतै तै लेगना दगी बाजार मनुंगदा आई इसामनसु लेरे वॉलंटियर मैम संगगा इसिंग थकनब थिनबा खोटपा चटपा संगोम के मैम येलिंगार सु डिस्ट्रिक्ट टीम अमा काला पालुम लागा मोसु हेल्प तौरपगी ले अदुमदि याम एप्रिशिएट तवी अदु हेना नुंगाइनबा सिमदंगा तौबियु सर सामने डिमांड नंबर 37 फिशरी की सर फिशरी की सी फिशरी मिनिस्टर लेटर माले सर मणिपुर सी हाइदस दुम याबनी nga sina mapan tang sa pagini haitar akoi si hek pok padagi sosti tawre nga adi chau me nga mana hole nga adagi luhonge nga chakau re nga mi sibu nga tane koi manipur nga yaw de hingba ngam de hek nonga lak padagi kangsoi chap de nga ri nga de nga atani jipen taw sa saduna hujik si nga manipur da thoi production si yamna वाट रेन खंजेसा nga phangdaba numit ko sum yawe ko manipur pen grass kap ka siam anusar masigi idea te te sida ina observation presenting se fishery le thadare budget che masi khidang hengal aning sa aru fish farming da piba incentive mogi laiba grant che hengal laga masom da akoi khidang emphasis piragadi manipur gi thabak phangdaba narol sing मखोसी मतेंग पीबद नतना स्टेट की इकोनॉमी दसु सा याम काने कनिंग खंजे सारदना अखोई की फिशरी की से मसी बजट से खितंग पुंग नम ताबई टाइमिंग एक्सटेंशन बिजन चौखट हनबिना बाइना सिमतंगा आई थमजगे सर सारमना पॉइंट अमतंग निसा अखोई की डिमांड 50 आईटी की से सर आईटी की सी हम चौखट ले मणिपुर से हम कन होनरी सा सिदे द कोइना खितंग कोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना ऑनरेबल सीएम ना पुनिंग जंजन जन से सर अखोई की सोशल मीडिया से मरु ने फेसबुक ते हैक तौर पोसे सर मसे अखोई मणिपुर की कांगबु से हैक तौर कान मसे थिंग मसे ngam याम कोई कोई थांगोय बन की दा पेज याम ममिंग से पनि लई मणिपुर को याम फसन तौवा अखोई की थांगोय बन 360 नमगा तक दो के पेज याम पॉपुलर होइबा फॉलोअर्स याम लेबा पोस्ट
मसे हेक तौबा यामना तै जादब मैम से अपलोड तौरप मसे अखोइना गवर्नमेंट औमरे अपील तौबसी थांग तरुक तरेट मुसी सोम ngамदब मीने येंग मतमदा थाइम 360 काथु करांगे वीडियो थागलगा यामना तकदु छागला याम नुंगाइतबसा मसी तंग कई तबु याबा लेगिदा कोई रिपोर्ट तब आई सांगु फोन तबु यावरे मसे कोई मणिपुर ngамदे शिलोंग दे तौबनि तब याम तब सी सिम तंगा खरे इंफेसिस चंगनि सा सामना डिमांड नंबर 46 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सा सी सा याम पोइन नम खतनि सा अखोइगी साइंस सेंटर अमा टाइल पांटर लेसी सा मसी खितंग इंप्रूव तहोनिंगी इदैदगी अखोइगी लेबा बजेट सिदैरा हयें कोना मयाम फमगा अतपति बैंक मसी खितंग थादरदि सा अखोइ टूरिस्ट अट्रैक्शन ओइबा अदुगा अंगांसिंग एकेडमिक तसु याम कानानि सलेसा सर अखोइ सेशन सिंग मनुंग सिदैदा थांगमैबनगी तगदोग रिलीफ कैंप सिदा अखोइगी रिलीफ कैंप अंगांग से मोर देन 100 ले थाइमंग सि मियाम ले 100 ले बिसि मोय कोइ बिसि अनिंगेना आई याम पुबिरोइसा अखोइ सैटरडे निमित से कनो सु लेते सेशन सु लेते लास्ट सैटरडे अरेदा ऑनरेबल अखोइगी सी बिशोजी नसु फोन तोरो मे अखोइ लाकने न याम स्टाफ सिने यामना फजना वाम वेकल तोरे अखोइ अंगांग सिंग चाना थनो तो बिरम अंगांग सु याम नुंगाइसे अदुम फजना तौ मखल मखल अदुम लेरमे हाय तारे दि मैजिक शो गो अंगांग सिंग याम नुंगाय अदगी अतै 3D मूवी रो मेसा सि कितंग पैसा खतंग थादबिरदि अखोइगी लेरिबा मणिपुर गी अंगांग सिंगी एकेडमिक याम कानाबा रुंगातंग पोथाबा सिनोंगा मुंगाइबा अगुगा टूरिस्ट अट्रैक्शन सु ओयाने अदुगा नॉट ओनली द अखोइ इनकम सु जनरेट तौबदुम यानी अखोइ कलकत्ता गी साइंस सिटी गत लेइसे सुमाना दुम कितंग थादबिरदि सिमा फनीना साइंस सेंटर से मखरी इंसन व्यू होना मसिम दंगाई थमजगे सर सर अमना डिमांड नंबर 40 वाटर रिसोर्सेस की पॉइंट नमनी दंगनि सर अदिम अखोइगी ममांगदा मयाम पिनगरे स्टार क्वेश्चन दा अतेते मैम रेसिंग चाउ याम नै नगरे सर अखोइगी लंफेल एरिया आइगे थांगमैबन गिसे हुजी हुजी दुम कोइ सेंट्रल स्कूल ममांग से वाटर लॉक तौदन इसिंग चे पारम थुम लेबा नोंग इसिंग तावदम यादम ngana nong chare dum thum leiba अखोइगी वाटर बॉडी में लंपेल सेंगबलपसने इसिंग चेंथोकबा ngamdrira कइदौगे अदुना ऑनरेबल मिनिस्टर सुन बियें बिरगा मसि प्रमोट तौगदा कइदौगदगे अदु इसिंग चदम थुम लेरबने ऑनरेबल मिनिस्टर अदुना स्वाइसे अदुना सिम खतंग मेंग चंजन बिरगा लंपेल से नुआइत्रे से स्वाइर कगे हांगु चबद इसिंग चे थुम लेंबा हुजु हुजु दum थुमौगने ngana dum थुमौगने सा सिमतंग प्रमोट तौसिरा कइदौसिगे दो ऑनरेबल मिनिस्टर टे मेंग प्रेमटेन बिना बाय ऑनरेबल स्पीकर के थ्रू सिनम थमजगे सर खुदिंग मक्सिगा लोइना सर अइना ऑनरेबल सर दा अखोइगी एप्रोप्रिएशन बिल से पास तौबिंगास दा कोइ पुनमक से कोइ ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना संसलिबा मणिपुर शांति पुरकनब से हिता सोगत पसिदा आइसु हाउस की मब्रोने सगोचरी लोइना डिविजिव पॉलिसी तौबिदना शांति पुरकनबदा ओनजन सी हाइबसे से हाजरगा ऑनरेबल स्पीकर ने वो मतम खर